everyone, welcome back to my channel Gitanjali Storytime in Manipuri. Ngasi di John Lennon gi part 2 do makha taraktoy ni. Mama gida wari ligi bida mase moi gi US ta lady ngai da movie ma puthokpane 36 hours moi bandmate ki live singi. Sidai power moi ma power John Lennon je power budagi mapas unawala edana Alfred Lennon je. Adobu mana tati chairaga haibadi mapado forgive tawgidre reconcile tawgidre sidagi moise kano tawre thina phawale ko UK di music ki chart number 1 handagi di US ki billboard ta number 1 dagi di Asia gi da every moige phatsa mas moise thina phawle aduga John Lennon ji amna talented oi ma jamtina haiba artist amane aduduna moina Beatles na isai puthokpa adagi di moina kono anoba isai release tawringai moise phawba mehengale ko phawmandana Beatles se sisina moigi member kanogi British Empire gi member of the order ge asigi recognition tawraga moise award pi in 1965 ta Asi matung lagi di moise amok hena phawdana they were like insanely popular ko ta angaw ko ngai phawl ba aroi bida adagi mai fan ano ba mathang lai sigi timing astani sigi when a phaw bagi timing sigi daista moi band jigi moina tinaba haita ne wo moi khangna ba dentist amagi imungda dinner chatpane moi Beatles ki group se sida ahamba oina LSD se sije uzigi dentist ki couple se moi sina moi introduce tog ne hai ahamba introduce tog se moi je matam da legal oi hai LSD se adum leiba ya ba jani dum over the counter daga hadi haksang nuai tre brain tang kano inthana ba mental khatang phana ba ka haradi dum leiba ya ba jani adai sigi LSD se phajana kan tore nga buziki Beatles ki party se ngaure ko moi band je aduduga moi sang ngawmandana hotel da halapasida elevator sidagi manung sida mai sa abane na moi se koi lawe lauraga kakhat pajangam dabdana hotel ki staff ma'am na tawraga themaga kholaga moi se moi ka da pusale ada mayam atopa jing edum LSD se loina dum charaga stimulant kina dagi di moi gi sai sakpa ko jasi gisna makhan gi ga tawe aduga atopa sing di kaya bu dependent oi di aduga John si di LSD sida ma se pura addict churi moina phau bagi heights ta lering ai da moi in popular oi bese khoi ma da oi re ko Beatles pura ga koi kal ki type tal mina ga lai khoramba music ki music ga di moi se pura lai ne hai bagi chang da ada moi na yam kana phau is da interview ma lobasna March ki 1966 ta lobane interview sida sum tawramaga Jones na mana remark ma tawrokpa remark se kin mi duna lai khoirambagi khotpagi na dum tawrokpu da masana hai khangde mai do kana tawbra ma kitang nisa sana rubra nisa khai rubra karino do dikhangdre ko adubu John Lennon jina akhoi se Jesus tagi hena popular oirabani kano na akhoi na hena Beatles na hena oire adu nongma non to ka nongma di Christian je mang khadong ne mut khadong ne adu karamba hana mutoi nu di khangde rock and roll na hana mutoira Christianity na hana mutoira haina mana adumaina jokingly comment tawne ada sigi phagi oina comment tawbusidi British kano da UK da kaya hen thawa sana lawde mana phagi tawini na khagi aduga moisi matamda da US da lak leibagi moina concert tawbagi sida US da di mai hawre actor fan mayam thoklaga negidi moigi kano gi spiritually leader mayam thoklaga moi haidi Christian gi mi mayam thoklaga sayidana kotana Jesus gi hena popular oi haidi kano ko panana actor mayam jina protest tawdana dagidi Beatles ki zaisda number 1 John gi effigy ga semaga mai ga thabi khotpi dagidi Beatles ki isai mayam gi record ka mai thabi khotpi tawdana irang cham kana hore sidagi moi se US ta continue to ba yada dana haidi moi ki isai se
continue tawba yaradana haidi moi tour je continue taw yaradana marakta thoeba sigi irang ji het malapdagi US tagi moi gi tour je loina cancel tawraga moi gi concert mem da cancel tawraga hala matungda Beatles moi singje khaga break lawnei ko lawna ba matam sida John ji ju adum atopa sum creativity kai dum tawbani na mana cinema ka su am pamja ba ko tawbu sida ma ka khangna ba director amale director sina John sida cinema kanoni non comedy ni non musical movie ni sisi war post war gi wari mani stada nang kano yaw nang start taw law na di cinema su kumulaw na hai ada John ji ju kaimbo tawbam hai tong ningai lamitan na break lawri bani na hoi taw gen hai raga mana movie se sise kano da number hawe sigi movie se number se da na hana di John se kaya anu mas mami yam so ko mami ta yam tina so kharzani u da bizani anu bo yaw di adu ma se number na mayam na haibda is a blind is a bad ka haiba adu su sagi anup se concert taw da di isai sak ko taw da anu po do nungai ta na ma se number na tangkhaim de u de hai ma number concert taw da ada ziki movies da di anup ama mana uppe anup se मागी साइगी ग्लासेस से राउंड शेप की मा उप्पे बा उप्पा से मांगोन दा यामना नुंगाई जबी ओइ गरे सिगी से कनो से मूवी से नंबर से सिगी कर उप्पगा मचा आम उप्पगा याम नुंगाई बगा मंगोन दा कंफर्टेबल ओइ बगी सिदगी मास एवरीवेयर माना चटपजे सिगी राउंड अनु मचा से असि अदुम उपकने बा सनग्लासेस जु रीडिंग गी लाइक कर तौदसु अदगी मयाम सिना कैसु ट्रेंडी जु ओइ दबा अनु की शेप सिगी राउंड शेप से असि से कैसु जु फजदबा ट्रेंडी जु ओइ दबा पोत से Power with doiniba do kayino John Lennon na magi signature kanone haina sa reading glasses nena aduga maming jizu John Lennon's glasses harga khangiba sigi round kan macha macha kanu se anup ki design se 1967 gi May June gi sai gi kanu Europe se band gi su yamna kanaba harauba matam oire public ki su Hasmaina Vietnam gi war tawramba sahi kuina tawramba war se sida loisle doga military ke ke singdo loina hale e khole tawraga war tawroi khoroi tawbustegi am thina nongai gare mayam se am thina harauna leiba oire ade haraure aduga Beatles ki isai sing ji ju release tawrokpaga timing chana dana amu he na moi adum popular oibase adum henkale Brian Epstein jina phajana kano se moigi band je phajana chenare ko moigi ai kano maya misunderstanding laina rasu Brian na phajana chenaba adagi mana coordinate phajana tawba khotpa mayam se ke gi pen da ba nungai da ba mayam se mana loina mak yengsalam bane adubu khanghaudana ma se nongma yu yam thakpa jane doga barbiturate ana hida amale togi neuro hida kano hada narco hida adugi barbiturate saraga madi alcohol am thakjan maduda alcohol poisoning amasung barbiturate overdose tawraga maji sigi news se Beatles ki band gi member sing sida togi nong khaga kano da barja tabadong moi se loina tare moi awaba se kaino hai si bona smaina barbiturate hidak over kano to season ba khopa LSD se tak tak na na zu season ba hore band jina he na band jina season na ye na khangbadagi public na zu he na moi matok tambagi ka do season na bado adu du na saina overdose da sire khole adagi adu tawre da tawre na am LSD gi matang da crime tawre du tawre na pau je lak man badagi di uchinna chinna kano se ziki LSD se thingrani sigi thingmagi timing sida John se Brian lagi da bagi kanna mon tawri ko waraga hauji moi gi party se kamaina tawdoino khotoino se khangre adudoga hekta John jina LSD se ngawra ga ma se agi mana haibido agi punsi da agi close oiba mi sing je khalla ga satla ga lawri je lai haiba kanu se na kai gino kolino ga ma se warowe aduna ma kanu ga se lai wedi religious ti oide lai thajade dubu spiritual de oi adi higher power amadi lai kai thajara ga ma se ngawri ngai sida Paul McCartney jina oina step in tawre ko adi kanu sil kanu tok dogegi Brian je sigib dagi duga moina manager atopa
ꯂꯧꯒꯗꯕꯗꯨꯁꯨ ꯖꯣꯟꯁꯤꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯕ꯭ꯔꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯃꯗꯧꯅ ꯇꯧꯗꯕ ꯈꯔꯁꯤꯅ ꯈꯔ ꯈꯗ꯭ꯔꯛ ꯇꯧ ꯈꯔ ꯈꯨ ꯇꯧ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯆꯤꯟ ꯊꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯉꯥꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯖꯣꯟꯅ ꯈꯪꯕꯗꯒꯤ ꯖꯣꯟꯁꯤꯅ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ उपाय लेते मोगी मैनेजर दो याउदना मोई कनोसे कनो होगी कंसर्ट की अदुगी मीगी सुंगे प्रमोशन की अदुगी अदागी इंडोर्समेंट की मयाम दो मान सनदुनी दो माना मी दो मत याद्रबनिना पोल मा कनोसिना पोल्सना ओइना लोइनमक सेनरगा माना अदुना ग्रुप ना दुदा अदुगी तौबा अदु सकपा खापाना ब्राइना तौबा फोटो तौरगा ओइना जोनसु पोल दो यामना थाजबनिना माना नंग तौरो खोलोना आइदी आई कनो तौबा ngamdare सिगी ग्रिफ तगी थोलकपा ngamdare को तरेन तौर ले जोनगा सिंथिया गी रिलेशनशिप ता क्रैक लाकपा हौरे प्रॉब्लम लाकपा हौरे अनंबा मरम से जॉन लेनन ना जिकी LSD स्टिमुलेंट ड्रग के सिजनबा अल्कोहल सिजनबा सिदगी मोयनी की मरक्ता नुमाइना दबसलाय अदुगा ब्राइन्सना बीटल्स की समाइना लुपी ने कनो दौन हाइगनो खोटकनो ना हाइबगी सिंथिया से मयामना पब्लिकली खंगदबदो अदे जॉन लेनन की नुपी नि खोटपनी काइना अदुदुना माजना लोट पहोटनबदा मासु याम वारे अदगी माजी रूमर्स खगा आइदी कनो लाकपा हौरेको आइदी माजी नुपी अमा गा यामना क्लोज ओय खोले नुपी दो आर्टिस्ट नि खोटपनी काय हाइबगी मासी रूमर्स ताबा हौरे अदगी सिंथिया से दुम तारमबदगी अहमददी मा हाइदी थाजरमदे दुबु सुम पाव ताबा हौरे अदगी दि जोनगी कनो मागी बिहेवियर टुवर्ड कनो सिंथिया असिजे कनो तौरकपा चेंज तौरकपा असिगुम्बसे तुम हौरकपदगी माना नोंबदी हंगनेना सिंथियासिना जोनदा हंगी सिंथियासिना जोन मनाक्ता संगागा हंगे नंगसे अइंगोंदगी इंटरेस्ट मांग्रबा माले नंग अइ नुंसिद्रा माले नंग एक खराब संगबगा अदुमाइना ड्रग चारागा नंग अदुम लई अदगी हुजिति वरी सानाबबु फंगदे नंग अंगांगसिगी के नो ngangnabbu sangde kaidawrage nangje khotpaje duga nang hujika nupi ma yamma close oi hai chumbra khopra na tawsida John Lennon saura ngangakpado chai wathi warem ngang kanu kholakano nangna kaino ai sida nupi ma khangnai haidi asi artist Yoko Ono doni ma sum akhoni kanu dawagi magi करी क्रिएटिविटी करी करा तो कोई ना पामगी कोई इसमाइना बीटल की इसई द कमाइना सीजन के खोल के हन तिन बई वानी मदन पीदो एंगो कन तौने खोपने आइना खोइना वा खरा तंग हाइरुबदा माने हेंजन बने खोपने नंग कैम खनगनो खोटकनो ना अदुमाइना चाहिए नंग सुमाइना कईनो लाना खलिदि खोलिदि ना अदगी सिंथिया जे थाबदि थाजदे जोना हाइरिदो अदोरगा सुमा हाइजे येंगागी सिनेमा जो अमुक सिंथिया सिना अतोपदगी अमुक तारे सुमाइना नुपी अमा जापानीज की आर्टिस्ट अमा लेबनी योको ओनो कोंबा दुदुगा याम क्लोज ओइरबनी मयाम लोइन खंगबनी काइना मतौरमा मुगा मयाम सिना पाउ से अमुक तमे अददगी दि अतोपा कनो तौरगना ड्रग से सिजनबसे हेनबगिसु खनाबा अदगी दि सिंथियाना मीना वाय वायम गांगना रे ना हुजिकी आर्टिस्ट दुगा थेंगनरोनो उनरोनो हाइरसु जोने यादबा अदुक मताम खना मनबदगी सिंथियासना सौमंदना मतम खरा ब्रेक लोगे ना माना दुगा सौनिंग बगी जुओइना ने ब्रेक लोबो इन मासी ग्रीस ता मागी रिलेटिव्स की मनाक्ता मासी सटके दुदा मतम खरा लेयोगे खोलुगे ना मागी फैमिली दुदा सु मोइगी हॉलिडे की सटखिबा सिंथियाजना दुगी हॉलिडे के लोइरगा युमदा हलकपसिदा मखौल मवाम ता तादे ना माना थोंजे सो हांगतोगा चंगअकपसिदा मोइगी लिविंग रूम सिदा नुपी एजिन नुपी मने अदुगा जॉन लेनन गसे मनुंगी कनोदी कोई अंडरगारमेंट दी अमत सेतना मथक्ता फी अपाबा कोई फदी ओया बचा कनोगदो कोई फी चखुमदग सिजनबा वाइट अमा लाइबदो अदोगुंबगी गाउन मचा कोई गाउन मानबगम उपपगा मोय अनि जे फम्मगा लेरम्मे अदोगा जोनजिना मोय अनि जिना फम्मगा लेरमगा एक्टर ngasai Cynthia dadi yumda changakpaduda madi shock sakraba adi kamai nupa do nupiduga leirambatuda ada kanojina smaina mi changapa ki kan tawe mi changapa makhon tae ne jonjina yankhalapasida Cynthia je oramasida kai mo haide bada my reaction do tai sutta drug LSD ga nekini ganja ga ni ko ngawr ga lerami so hi oh hi hi da si Yoko Ono ne अखोई निंगना नुंदांग तुमिनरे ना दुमाइना
John Zena Hiraba. Adagidi Yoko Ziki Yoko no Holaga, hi, the Toraga, I you are Cynthia, kind of Momo the bit. The Cynthia's Ikai Bagas honing Baga, Mazam offended wherever. Manas Hauraga Mazi Mayumda Kanoda, means at the bit of my mamana be ingi, Mayumda Tanga Masilay. Lairaga, other than Martina, I Mahala recorded the mind of Vicolas, Manasina, a pia baba, a way in Hado, Padigi, Piman, Baduna Gown, Mamma Selaga, Nido, living Ganoda, Tumina Lera make all of us. Cano City as a campaign manner, I'm so embarrassed, I'm very offended. I see a mind of the night something when I was a lawyer in Tauraga lay with the Haptani, so the luck came was luck day, the tea was lucky. I do Hapta home soup was that. Jonesina, G went Haraba. Divorce over the near Aduduga, Machano Passi, Julian Gika Sidize, Mangon the Piga of Banana. Aduduga, Mana, divorce paper tab was that. Kanu Masuyawi, Cochima, Kanu, my condition of Masuyawi. Nangi Pisa Karakak Pini, Angandi, Angonda Pini, Pisapini, Hazi, Madam say, because I nang respect over Guinea, Nang Julian Gimamani, Hina, Aduga, Nangna, Smaina, Grista Salaga, Hoteler, Robertoga, Nabani affair lay Habado, I Kangi, I Adagi, Grista Gimina Pau Pire, Adagi, Aizu, Yokoze, I knocked invite Tobani. I see him with the quiz, Kano sound recording, Isai recording Togena. Invite Togoni, do Isai recording Togna, so Mutsana Rapodagi, we end up making love and I did Mabani to Mineru and the minor. Yam line I had Cynthia the Sour. Mother's how mother is sounding. The Mazing lawyer go easy. Kare Mana Cynthiana, that's in Gayatirino, Mana lawyer that say, Ain't a Caramano Paga Roberto, Puto Canano Hayo, Mana Domina, a hotel Ramaga, Adomina affair like a hyper could buy. Just went there for a week and you Mutani, Sumaina, holiday Jaluba, Duga Halapadamana, Simage, Managa, in one that cheat Doraga, Adugas, Sour Mana, I fight only Conit away, Adubu, John Lennon, the famous Oire, Zawasang, me powerful of a mega Kamna. Jonah Kangi Manangam Nihaze. Yoko Ono Sekanano have the Masu Japanese ki amna Pauba artisamani Adoga Masizu songwriting as well Dobazani. Moyanisina Tinglabase November Gitang Mapan 1966 Indica Gallery in London Dale says Yoko Ono Sina Magi painting Kara exhibition Doba Adodaida John Lennon's na painting a my palmgi hay mana. Pambadagi, Moya Canosina, Ziki, Jonesina, honors the Sangaga, Mangonda, Sigi, Canose, artistic and corpono mana ye, Bacoli mana, warding iri Bacoli, say, I'm Pazai Colin, appreciate owning and Dogagi Gallery, honors na, Canosiga, Jonga, Canogase, Yoko Onogase, introduced so we Introduced to Busada Adum Spark Tidum Kara later Basani. Adagi Wahang Hawai Sanabusada Jones, my creativity, Adagimana ye Balida, Magi, Angang wedding a ye, man who's Kaliba, Magi, heartbreak, mayam, Adagi Magi no Itaba, Mam Sisig, Yam, the Chana Bahitare, Dogamana, Mam Torok Pasizuya, Namangon the Palm, Adagi, Jones in a Magi numbers, Pirame. When is a number exchange Tauraga, Avani Dumoris has a cosena. Adagidi Adogi Matunda, some Yumda phone Toro Canose, Yoko Ono se, Adogamoini, worry, going a worry sabi, Hore, and they hour podagi, what is sum sadana, Mapanda, Unadana, Kotana, Torome, Adagi, Cynthia Lechokanda, Yoko Zizu Amumu, John Gus Unabala, Isai Ibani. Adagi Maggie Isagi PC and Kot Kekina. Ado the Namoini say Adum Unarapadagi and the affair Horedana. Affair how would the Moyani yam close or nagre. Adagini Moyanina Canosida, Idi Minupi lay the Kandaga Jones na Canosika, Yoko Ono Siga, Adum Anamatamda, Sidio the Gako Kodana, Wari Sadana, Kotana, the Gidi Adum Matamze.
matamse adum maga len bagi neba min mam sina urapadagi kholapadagi party nung jeda uba khopa aduduna Cynthia da muk tamak paneba moini se adum John sina Cynthia long na affair lera koinara ga moi khadi Cynthia na khanga aba matung moini gi divorce ki Cynthia ga John Lennon gi divorce ki kana tawringai marak sila pregnant oiraga amu maigi angang se tha ahum mari surakanda kanu oigi miscarriage ogi nupa macha ama sise 1968 ki matam dani divorce ki face kana sige angang je miscarriage so busida angang nupa macha miscarriage so busida yam nongai de yoko no su degi di jogon je su degi di yoko gi thawai noi da khot pa ubusida jona super per taksale hai moi gi divorce o grant tawro kholona aduga hek hapta am lebaga moi ni divorce grant tawre Yoko se mana Yoko se John yam nungsi bai do oigre mana soulmate ne ka haiba moi ni chamana ba soul lama dagi tangkhai khai gi bani kaina ga aduga John sina adik mai gi trauma kanu si bagi mai gi manager Brian Epstein si bagi mama si gi bagi Stewart si gi bagi khot bagi magi anaba khot ba ke se onona meditation to holaga andagi di kanu magi saina wakhan ga je phungdo khalaga mangonda yamna relief hangba aduduna he na mana yoko no je mana nung sigri je LSD gi drug se thingi khode na lakpadagi kanu singsna Beatles na moina publicly lock thoe moi esmaina LSD hoi season rami badu jiti phataba oirame aduduna ban tawhrabadagi akhoi season adre khotre mayam season bigino khot kanu kaina ga publicly moisna lock thoe aduga moina haije moi anam atopa new belief ama phange moina thajaba spiritual leader ama phange magi maming se Maharishi Mahesh Yogi kawe aduduga sigi se London da kanna manak magi wayin spiritual gi kanu haitare ni pawin haidi pawzil puba mi haitare du pubusda moisne amtina pamjabadagi London da magi kanu ga lei moigi session ga lei muni ji ki manakta changa training tawba meditation gi adu moiji yawe kainaga photo kai namdana kotana mayamda hape aduga atopa Beatles mi sing city LSD se Maharishi gi ujigi Mahesh Yogi gi manakta leibadagi di season ade kaya adubu John di matam ta khara leraga madi leiba ngamaktre si yaudana tamagi wakhan sida phataba wild wakhan mayam khan ba hore baidi aduna na togi ba khot ki ba kana togi ba mas adu sigi bagi khot ki bagi maje ngamakta dana magi kanu si yu sina su ngamakta dana degi di musagi yogi duna mangonda pigadaba haita mangonda ta iba kholiba mayam se ma ta changdabida nisha da ngaugi baineba LSD sida amuk maje onjalaga adu amuk season ba hogreba February 1968 Yoko ga lohongdringa gi marak ni ko moina mahayu kano se Yoko ga di koiner ga di leiba anduga divorce ki ngai ri matam sine sigi matam sida Beatles se India da chatle India da ngan haigi Maharishi Mahesh Yogi gi ashram da chatlaga moisi aduda lei matam da India se apasa moisi tina it's like a new world ko moigi sumna kandagi chakot parom dagi angau singi mafam de laga India gi culture se oibse moise vibrating oiba colorful oiba adegi di yam thina warm welcome adu mayam se ubasida de moise pura moi de ngau koriba India gi inner beauty adegi di ma adu mayam de ubadagi moise isai ga matang adu da leiraga iba hore adegi moi gi session mayam training mayam ga se yaudana khotana moi saina peace sta oina chatlaji saina violent oiba crime taw khopasna kaim kana ba poro oi kholo kainaga tawdana tina moise India sida nungai re leibase India sida matam khara moigi Maharishi kanujigi Maharishi gi manakta leire ali isai ka mayam ura moise hala ga moina iba isai ke je release tawdana ko adi recording tawdana khotana adinga sai kano su Brian de su moi manager du su yaudre adoga Paul sina namba sinba langba sum torok pasida mana oina kanu moigi wakhanda haitare ne mana oina makoki type da adu du taw kholo John nang ju taw adegi di kanu nang su smine taw du taw kaina pung haida haibus moi singje
moi band members sing se kano na John adi kya de khalu de ko aduga atopa laiba kano sina moi gi group ki mi ani sina di John siga yamna yana da ba la aba kano siga Paul siga yana da ba la aba zani Paul zina overshadow to we na moi hana toromba lineup tagi kapthalaga magi na hana ekta han ma khot pa du to we ka to we na moi je disagreement yam lae asigi mathaksida amuk John gi mathakta ju yaning da ma'am lai ba kai kino da moi gi group ki oina moina hamba group ki foundation semba matam sida adagi Brian moi gi rule nung kai kai hai tare ne sito matam sida no girlfriend no wives ko haide girlfriend oi no wife oi no recording gi studio sida recording mafam da changba yaroi they are not allowed aina adugumba ai moi je distracting oi dana ma ma aduna ha adu to roi si haibagi leina baneba adubu John sina yoko ga laitadi ai ma adi isai tawba ngamdre khotre hana yoko ja adum kauba kauraga moina isai recording tawse adum yoko su dum yoksan ba do hai sign taw smain taw kaina ga aduga yam na moida ayet pa mo oi aduna moi je uru relation raga moi masen gi maraksida nungai ta ba do oi aduga moi haido moi haina moi gi misunderstanding leibase kanano ma la ga wari sana bagi kan wase khudung sa base moi sai manager do yaudrabni na leitre adagi John sina mai manager thi ba hore haidi ma kamaina tawni kholina do atopa moi yang ame se smaina moi apamba manager adubu apamba manager to hegyana da ba thokpa aduga no mani Rolling Stone gi asigi moi gi interview ma lowe adagi ziki Rolling Stone gi manager sina ni ko lowe interview se adai John sina ma se am pamja gare pamja basida mana smaina Beatles na moi gi kanu ga lairak tabane manager ga lairak tabne khotabne moi gi schedule kari gram ma tawna bane na corporation ama zo company ma zo hange Apple corporation ka we moina sigi je a ha ji Apple gi to na te ko sina moi gi to nga na Beatles ki ne Apple corporation je hanga ga sida da manager laite ko tre nang akoi gi oi biu law kholo na paisa zu phajana offer tawramani adagi kanu sina ziki nu pas na yare yaraga ma sina mu senna ba hore ikui dana yana raktre ko haidi moi saina tawra roi si saina nupi angang changba yara roi si hana mu inare ko rules adubu John jena yono okos adum porakpa poraga mai nupi jiga magi ga tongana ga isai recording tawdoini si phajabra kaina ga tongana ekdam matam manghalaga ben moi to pa ben ki matanga manghalaga moi ni na guitar ga khong lei dana isai ga mayam utna tawba ko pa se tawmo dagi mo kano sina moi gi Beatles ke to pa band matching jena yoko gi haidi mai gaida aitare yaning da ba usitta ba nungai da ba phungdok ba hore haidi nang ge lai yek to ba ye usu so nang asmain la ga phoi da ye le kai gin kholi no John ji ju nang ga lai bi da gi distracted yam oi re khole yana da ba ta khana ba ta ngai re khoi gi group se ko ba kaina to je yoko na mu kappa ga mu John dang tamba John na mu changa ga mayam ching do mana khwai ahanina adagi de mu mana so band je mana CM gi bani mana leader ni adana adu mai na kai gi ngangi do aina ai haidi ai girlfriend propada kai kholi kai na do maina tongnarapani ba tongnarapasida gi moi ja dum yana rakta bse nungai na raktre ko adagi Paul sina sumna kanda wayen bazu haidre adagi manager anau basida sini zu mana haida bida mana oina just manager dum mingi oina thamaga mana kano se makok su oige do manager su oige kana tawbai type ta tawre habidi John gi magi wakhanda asing ma tawba tawda du di khangni ko this is John gi wakhanda ni ko John na du maina ure do dana ma je Paul da su khaga ai di hai bazani da ador ga su Paul jana kashuna te khote na ta waje tu ba kakpi tawba adagi ma ju gyan tarakta badagi upai larakta dana John sina sauna badagi Beatles se thado ga chakhidune September gi tang kun 1969 da ba moina yana bam di lai haidi mana ma to Beatles tagi adobu publicly announce roizi moi gi upcoming moi album ama release tawdoini na aduduna smaina ai to oge ai hire roi kon ai hire again na adumaina yana raga kano se John je to ineba John na to ba matungda moi manung saina John je sungai smaina moi gi bandmates singi contract renew tawbagi paisa gi adugi adagi tawna boina ngai ne na ngai aduga Pauls na Mare to gi di hiram maga moi phajana di moi ta hiram da ba ma to ani khol ni kaina
contract sign tawusi yaning de ko hadi ma pam da ko ta badi khara di hairame hai aduduga April gi 1970 sida Paul sina ma Beatles dagi kono dagi Beatles dagi to e aduga ma solo haure na ma gi isai release to ni solo album ji release oksala pane ba kanam bok ta hairam dana asi se ubusida John Lennon je saungningi ba mana di ma han to ini aduga mana ma gi isai ayi ba dagi single sing do release to dagai sigi group sigi manager ga tawna raga moi gi contract ki matang da yana babu ngai ge na haina raga ai ngai raga le ne dubu Paul sina ba mayam mamang da sakhraga ai Beatles dagi exit tawe haraga mana chat khare aduduga magi isai ju tunga manga magi single solo album ju release tawre aduga mana mayam dagi sympathy amasung famous oina ba adogi kanu ne seasonare moina Beatles ki breakup to bose achi ji ma pambai seasonare na ekta John Lennon je saw bu loire ba aigi kanu ni team ni aina sembani aina thugai gani man harise aina thudi aso aina thudi pani aigi to khrabani moi ngai ra ga leibani adugu Paul gi wakhanda kari no khangde man adu yamna akhoi gi Beatles ki upcoming album lakpase asi loiraga mayam da haidoksi hairaga moina mana Paul sina kutakta ma tu en ha to men asam saunare moi kanu se yam saunare ko moi gi Beatles ki mi man moi gi members sing se yam saunare John interview da mana Paul se forgive sung to roi na hai andagi mana hai Beatles di ma dung khangabane Brian siba numita adum Beatles collapse tawrabani adubu aina thajabagi Paul da ma manage on bani adubu Paul sina atopa member sing aisu yauna loina overshadow tawraga magi oina laina magi kanaba magi khamsana ba gumada da oina panu pi lerame handi Paul na kanaga da mi da oina concert ki adu mayam do piba adu tawrame kaina ma na Paul si yamna nungsiramaga mana yam sauningna haigi bo konde si degi loina mag tongkai loin tanagare mai gi loina mag solo album gi loina mag paina gare ko ma loina band do kai re Beatles aina cult oina koina di power ga leram do adum kai re sigi matung degi John ga Ono ga se si ani se peace ki matang da yamna advocacy to hore the war to ganu khot kanu Britain na goi Nigeria ga habra sida war to da adogi dagi saugat pagi against the British government mana ga thangkat pa khot pa dagi di Vietnam gi war to gi bada US na mateng pang ba UK na mateng pang ba adugi mayam do mana adu gi protest kai taw na war to no war only love kind of moi ni se kanna advocacy taw na khopada mana ga isai iba khopong singje anti war gi adu ko banga ta saktana mayam da war da chakano khotkano nungsina na layo kaina ga so adugi oina spread to do ina mas interest lo gare John se Beatles dagi tok padagi mana hana publicly ngang ba yada ba ko hadi public figure amo ina haina artist ama pauna leraga political gi wa dagi di country gi sovereignty gi sok to ba adugumada ngang thok pa se pak ya dedana adugu mana saina peace ki lambi sa change ko le haidana ma kanoga Yoko Ono ga babai ni gi spina protest over khopa to budagi magi behave magi character da su change lak pa haure John Lennon je more wa ngang thok pa I speak up to ba ngami ko masagi kanu oisanu koi gi any kind of topic ko mana habedo saina koi kari game gi oisanu isai gi oisanu sports gi oisanu adagi di politics gi oisanu khotpanu ma se taina open up tawraga ngang mangame ado mayam na hai sana ngang mangam se Ono gi influence ne hai ko phab amarom da phari se Ono je amna mangonda support tawba e nangi right ti nganga da bani nang lo saloi do bani ko do da to ma amna encouragement pi base asisina ma se amna hen actively thokla ga anti climate me sing adagi di moi saina kan politics ki ga na war da support tawba weapon da support tawba khot base sigi against them azana ngang ba hore do ga mina su ma de famous oramina mina su he na tabado sigi matung dagi John ga kano ga se Yoko Ono ga se moi therapy ga chatle ko mai ngasai John gi early childhood ki ma gi mapa mama ga kaina gi ba
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯤꯚꯣꯔꯁ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯄꯥꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯃꯥ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯑꯝꯃꯒ ꯆꯍꯤ 10ꯕꯨ ꯍꯜꯂꯛꯈꯤꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯕꯥꯆꯧ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯕ꯭ꯔꯥꯏꯟ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯥꯏꯜꯍꯨꯗ ꯇ꯭ꯔꯣꯃꯥ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯞ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯌꯔ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯐꯠꯇꯕ ꯗꯤꯖꯥꯌꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯤꯌꯣꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯇꯧꯅꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯥ 3ꯃꯨꯛ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯃꯗꯒ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅꯤ ꯃꯦꯗꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗ ꯖꯣꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚꯃꯦꯟ ꯂꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯣꯠꯁ ꯃꯥꯒꯤ mana wakan khandorakpa adegi mana isai ithorakpa kholakpada Johngi ahamba maigi solo album se December 1970 ki December da release tawe adoga mana sigi album sigi maming se John Lennon Plastic Uno Band na kawe critics da moyni sigi album se yam thina adum warmly welcome tawbi ko adubu commercial success ti oidre haidi moi ani gi personal relics yam moi ani gi nungsinabagi honeymoon chalubagi kholubagi adugumba wari da haidi isai mayekta mina taninda ba haigadra tabya da haigadra adugumba yam yawe haina kaya mina tagi de aduduna size critics na ti warmly haidi positively response orazu commercially di success oigidre adadagi di Johnsina mathangdagi mana lyrics se change tawre haidi mana khangi magi personal gi life ki tawbuna di dugumba lohung maga yoko no nataga whatever magi love life dadi min taning daba male so let me change it and mana loina mak change tawraga ma hanagi Beatles ki da irambagi lyrics kanodo lyrics to adogi mawung da ira kanda mana adu tawra kanda di isai se amuk phawgi music album se sigi matungda John ga Yoko Ono ga se US da hongrani moina hongbase 1971 ki August ne aduga sidaida mana isai khara release tawi ko release mana aduzu US da lera kanda mana release tawbase isai makhan gi moi gi band gi yanada bagi khotpagi yamna ibam yawi adu mana isai personally ma isai ma mana attack taweba magi personally isai ma yawi mana pol attack tawba how do you sleep at night haina dumaina sigi je mana betray tawramba mana makok saningamba khotpase loina mak isai jida maming di pandabida yawi do mayamna loin khangne sije kanano mana pol da saine na asigi solo album je John gi one of the best single album of all time and higher duga loina mak UK US ki mogi chart the top loi ta do ni music ki chart ta sigi album sida su mana ibada anti war gi anthem ma gum isai gum mi yaw male asigi anti war gi anthem isai sing se huzik 2025 sida su adi artist mayamna as a anti war adai war tawguno khokono tawgu matam da music se asigi music season ayene sida Lady Gaga kana su isai se phajana sakpa male huziki John Lennon gi isai se huzik famous adum mayamna anti war gi theme ni hargani John Lennon gi isai se dum season are John jena interview da ju publicly mana apologize tawe magi nupi da yama se am thina harsh treatment tawe na aduga mana admit tawi ko adi man haijai magi behavior do magi long standing insecurity leiba amasung magi anga horakpada mama mapa suna horak haidi mama mapa na kanu pong kanu mama mapa suda bana horak pa haiba angang sida bu kana nungai ge natra haidi kanu tawgi da lebak thidina leigidabani haibana makhalamne dubu animak to divorce or khanaraga tongan tungana leraga mana mi atopagi mayumda leibu ko pa haise magi tina sauningba thongdo oigiba John gi sigi magi behavior towards nupi ma haibaje ma jam thina nupa thokdaba yam miki thi gumba nupa mi haijai ba John se da ko nupi da makhu thaba haiban se nupa se kwai dagi miki thi aduga nupa thokdaba nupa ni hai mana haibada nupi da phu ba hai se mapanda mana kai oiba ngamudraga mana mapanda na theba oluraga miyum da halaga hekta sauraga magi mangondagi asonba weaker gumba layena khanga kanda mana changsalaga somna kanda kai sa phangaktabdo changaga mai nupi da kai sabneba mana adugumba kai saba mi dudi nupa nate nupa gi just ming thon khatani na mana hai mazu adugumba nupa just ming gi oina nupa koi adhamora aitare ne nuko I ma ha adhamora hai si nupi gi kono ta ma ha nupi the
ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯈꯨꯠ ꯊꯥꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯤꯅꯤ ꯁꯤꯅꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯃꯥ ꯍꯥꯝꯕ ꯈꯪꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯣꯀꯣ ꯑꯣꯅꯣꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯅꯨꯡꯖꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯪꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯤꯀꯤ ꯊꯤ ꯀꯣ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯩ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯐꯨꯅꯤ ꯆꯩꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯄꯤꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯆꯪꯉ ꯃꯥꯅ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯗꯣ ꯈꯟꯅꯍꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯏꯀꯥꯏꯖꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯪꯗꯗꯅ ꯍꯔꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯣꯅ ꯃꯥꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭रिꯇꯤ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯑꯃꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩ ꯂꯥꯟꯈꯔꯦꯍꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯈꯔꯦꯍꯦ ꯑꯩ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯣꯏ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯔꯝ ꯌꯥꯝ ꯃꯣꯛꯑꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔ ꯍꯧꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩ ꯕꯨꯂꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯀꯅꯥꯐꯧꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯥ ꯕꯨꯂꯤ ꯇꯧꯒꯦꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯖꯣꯟꯗꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯪꯒꯔ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤꯒ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯃꯥꯅꯒ ꯐꯨꯕ ꯉꯝꯗꯧꯕ ꯈꯣꯠꯇꯕ ꯉꯥꯛꯇꯗ ꯕꯨꯂꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯅ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯗ ꯋꯥꯔ ꯑꯃ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯨꯑꯦꯁꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯈꯔ ꯇꯧꯕꯖꯥꯠꯅꯤ नाइजेरिया है सोमालिया है फजन वरीजे इदीखरगा निंजंगदबैनिको सिगी सैसिदा यूएस न सपोर्ट तौबजानी तौबसिदा मोइजे एंटी वार गी लैखरबेनको पीस खोटबनेना अददा जोनगा योको ओनोगना इसै अमा रिलीज तौवे इसै से हैप्पी एक्स मासन है वार इज ओवर हैना सिजेना कनोदा मोइगी प्रोटेस्ट नि हाइतारेने इसै जे सगा सिदगिदी हेक्ता मयामजे लंबीदा थोलक्तना खोतना प्रोटेस्ट तौरे नोई वार कनो तौनो सपोर्ट तौगनो खोटकनो अदु तौगनो अदुगा मतमदुगी प्रेसिडेंट जे निक्सन ओइरमे मानागा निक्सन गजे सैदना खोतना आर्मी मयाम गजे सैदना नोइना करिगिनो वार खुदिंगी सपोर्ट तौई कनो वियतनाम दजु कैसुना थौलै थबदा चंगागा नोइना वार हौजलुबा अदु मिददा हाइदि कनोगी सिपाही क्या सीखरे खोट करे अदगी मी क्या सिविलियन क्या मांग तुप्पे कोलास अदु मयाम जे दुगी दुदो वरी वही प्रोटेस्ट लाउदना खोतना तौरे अदगी प्रेसिडेंट निक्सन जिना माना मेजर माना सिटी स्टेप लखोत याररोय को आई नीड टू टेक मेजर्स एंड अगेंस्ट जोन हैना तौरे मागी एंटी वार गा एंटी निक्सन गी प्रोपेगेंडा से सिदगा सिजिगी मोइना माना लौब एक्शन जे निक्सन लौब एक्शन जे मासे डिपोर्ट तौग्रा जे सिनी अनोदा इंग्लैंड अमेरिका दा लेहलरोय जे ना हाय मीगी प्रेसिडेंट दुदा माना कन तौरमनिना प्रेसिडेंट दुना हाय मा डिपोर्ट तौरजे ना अदा मादी ऑलरेडी ग्रीन कार्ड पाइ लेरमनिको अदुना ग्रीन कार्ड तगी डिपोर्ट तौबजिगी मतंगदा मोइजे मनुंगदा मोइ कनो मयाम सरकार हाइदारेने मोइदगी गवर्नमेंट यूएस की गवर्नमेंट मोइ मतमदगी दा मोइजे हौरे जोन लेनन जे कमाइना माना इंस्टिगेट तौदना मफम खुदिंगी मी प्रोटेस्ट तौदना अदगी वा ngang खोतना तौ लेरे खोले सी दुना माजे कमाइ तानथोक्सिगे न मोइजे खनाबा हौरे मोइना डिपोर्ट तौरनी हाइना कन्ना तौरिङै सिदा जोन जिजु हेक्ता मागी लॉयर मयाम हायर तौदना हेक्ता माजे लीगल गी बैटल सिदा इम्ब्रॉयल ओइरेगो हाइदे माजे द मिक्स अप तौरे सुमना कंदा माना हारिजिना आइना कदौबगी अमेरिका दा लेबा यारोइदोनो आइगी करी मरानो आइना असेंग मंगांगबैरा आइना पीस गांगबैरा वेयर इज रिपब्लिकन अदगी डेमोक्रेट पादो दास माजे तौदना खोतना माजे जो कोर्ट सिदा लोइना मक चतना दुम लेरबनिको अदगी माजना इमिग्रेशन अथॉरिटी गजु फजना प्रॉब्लम जे लेरे फजना बैटल जे 1976 दा अरोय बिदा तौरे अदुदगी उचिन लास्ट दि गवर्नमेंट मोइगी गवर्नमेंट जना मागी ग्रीन कार्ड से डिनाई तौरे नंगी ग्रीन कार्ड से कैंसिल तौरे ग्रीन कार्ड हाइजे परमानेंट रेसिडेंसी निको असे जे नंग कनो कैंसिल तौरे नंग इंग्लैंड दा हनगरो आसिने योको दि हाइदेबा जोन सिनेबा सिगी मतंग दा कन्ना खनरेंगे मतमसिदा जोन सु दुम इसैजु इ देगिदी एल्बम जु अदुम रिलीज तौई मथक मरकता वार गी मतंग दा एंटी वार गी मतंग दा खोपदा अदुबु मागी पॉपुलैरिटी दो हंदरकपगी टाइमिंग हाइतारे ने माना यूएस लेबसे माई इसै जे कया हेन माने चलो हाइबसे यारक्त्रे मे बी मोइगी गवर्नमेंट गी प्रोपेगेंडा जो यरम बे आइको अदुबुदे हौजिकटी जोन गी ग्लोरी एंड पॉपुलैरिटी दो हंधरे हाइदि मान हारा लेरमिबा मागी पॉपुलर ओरंबा फाउदो तपना तपना हंधरे दुगा तपना तपना मागी इसै के रिलीज तौब खोपसेसु इफाउ फाउ यादरे इसै दुसु दुम तप तपना दुम यारक्त्रे हंदगी मागी कोर्ट केस की बैटल गी तौरिबा खोलिबा मयाम हंदगी कोर्ट केस ता इम्ब्रोल ओइबसना हेक्टा कोर्ट केस हायें लेरे का हारसु मागी थबक लेरमसु थादोगा कोर्ट केस से कारक्ता यापोते अदुदना मंगोंदा
yamna kano tawra haitare ni concert kharaga he cancel tawba khudaktana moisu government ju khang khang tawra ni mai concert lai ka haibna misna hekta amazina case thangalak kan tawba hearing gi hekta demand tawbi khotbi aduna government na chalairamni na adumai tawbadagi ma se tamna tamna sum magi isa chalak tabadagi mayam dagi public dagi ma se khaga distance tawba hawre ko John Lennon je adagi 1973 gi hawrak pasadi John sina mayam sida political ga magi social issue mayam se sidagi ma se lapna tamna thadora ga ma se wangang ba se lep khare adagi magi album amazo mu fail ore adudagi ma sina isai man hare ai album se ai se concentrate tawba ima ingam mangam dre ai gi music ki creativity rom na saturibra somda political ga social issue da satori ma se gyan tarak dre isai na mana release tau ke habis mo na matanga mai cha dre ba ngasai gi court ki case at ne dagi di ngasai gi stress mayam ne adudagi ngasa FBI agent na ma se surveillance tawraga dum laibadane aduduna magi political activities sing se to na bada hona bada mangonda hekta 24 hour kano na hawk na yeng madong na adom yeng lairabanina mangonda stress se henmandana ma se atopa hidak na narco hidak chaba hawre sigi problem yamna lainabagi marak sida John ga ono Yoko Ono ga se moi ani gi relationship su deteriorate to ba hawre aduga Ono na John gi chakri marai chakri ke khangwa ngam dadana khanaba se henmandana manoi na break off tawre maji tawum khangre magi album ju phajana amata chatte amata yadre hana dongna ta phawdre pin da base gi matang sida mana sahi ama ya ta khoi drug ka yu asida so nairaga mana ele sida isai amu uirine na amida nisa sa salaga ir lai mase sigi mana ele da lai ngai patam de zo Asian nupi imga maga leminai ko mai mayum de lai mai maming je mai peng kowe aduga mana ka shunu pi da promise lo hong ni ko ni kai mai di nupi si lo hong bi do ra ko to na khalam bani adu bu John jina adom lo hong oi ko loi mangwa ngang bada ma se hana rootly ngang ba je khara pharam amni dubu hausikan mi ga jam thin na rootly ta chai ba mai staff ka je degi ma ga tina ba mi ko pa ga je da na je ma ga lairi ba mana di girlfriend nupi sina di ma gi girlfriend ne khanjari ba John na di just mistress ne na di mistress box na te just lairi ba duni na khan ba dune ba adama ba ni je khangrak pa degi mai cheng jina saw da na mai mai gi mayum de gi tan thoi di ai nang gi minai nang gi chak thok na ba nang gi kon pheng na ba nang gi na pisu na ba lak pa na te ai nang gi partner ra na tabra na nang minai na te ra no pisi ga amu mabani je kaina gare mai ching siga by 1974 da di John je te yurai chure yu ngo wa hai sida rowdy oi ba hele mi khana ba hele adu hana gi chahi na ha hana gi chahi na oi ngai da khana bani hojik chahi yama ga yu thakta na kota na mapangan yaw jakanda mi ga khana hor ko di mi do ne phubi mana khana hor bu jing do ho adu da mana kano ni kaina ga khara han biramba celebrity ni kaina ga de khara halakba adu bu mi sing ma nung sida ba ama am yawri ni mi mana phau ba ise nung sida ba tara na maning de lepi ni tara bu hai roi da hen de hen ya me ko mi se khana ba hen mandana khabar da ga yawri ba next day se nungdang da ta khana mi mem je photo na mani ko musician a phau ne na adagi mayam jina rowdy musician hen ma je khangnari hekta photo da mi thingai na robagi pugai na robagi dum yorpa adama je mathang na dum isai dum iraga sum continue to we i phau da bedagi ma je collaborate to ba hore mana collaborate to je Elton Jones ko David Bowie moi ga to we moi ga to ba collaboration gi kano sina album se asi je tina phau da na moi amu hana John hadi mai gi wakhan da kuina uzaru da ba top moi gi chart kano gi UK gi top chart se sidaga yaw hor ko ma sem harau jare da gi di US ki billboard ga top ko tawre ba manus maina atopa kano singga collaborate to se adama do matang collaborate tong na ba mi matang adum ma se khale hujikan ni collaboration se season hena mai pa brana do na ma topa artist a phau bu singa collaborate to ge na khale John ga Ono ga je kuina saunaraga kainar ba matung da February gi 1975 sida moini jamu hanjanaraga moini leminaraga moini je very soon machanupa ama bless away moina machanupa se Sean haina kawe adoga masna October gi tang mapan 1975 ta pokone John jam tin harau raga masna immediately mangon so hai da bida
house husband ki type da mana roles logreba angangi kanu tauba bottle da sangom pithakpa dagi diaper sinba adu tauba smana ga haije mai machanupa Julian da di ma ta phangawdre adum chilla lairabanina diaper ama bu sangawde ai sida di shon da di aina pachana tawdoini ka hairaga angang ase pudana baking ga tawdana dadi amumuksu ono ju sawningabado haibadi aina taw thobok se man taw lere mana di isai ta saktana kotana magi thabok to tawdabida nonga numi taw shon gi manak sida dom phamdana lei madagidi aina ga oin pijadre manon angangi thongnabaga kumana ga loi thongdana mapandagi ga leidabi anai tawdra mana ekta aina haisne mai ta father gi role se aroi bi da mana lawthare mana mamang da miss tawgena John ji hauzik fully dedicated father ai do oire andoga mana music si sahi mangamo mana lepe adoga mana angangi bread sadana chak thongdana angang podana pamdana tawraga adum leire adoga onu sida loinamak magi business affairs in John gi isai magi interview magi endorsement mai karaida report mai loina onu da loina sinare adoga John city amada interested oidre sigi magi music ki matang da kai gi matang da mas angang je populai pura change tawgre dagi John sina 1977 da Tokyo da enang sowe ma music tagi break low ma music tagi tue ma music tagi break low re hana June gi 1980 da John Lennon jina 43 foot mu sangba sailboat ama wairaga moina Bermuda haiba mafam Bermuda Bermuda triangle yeng mani ana Bermuda haiba mafam sida moise chatle moina siki lambi da on the way da ko segi cruising je ta nong lai nong sitawdana aduga mayam sing je loina magmai sigi boat ta yauri ba mi sing sailboat ta yauri sing je loina seasick oiraga John khak oideba pilot bo iban oidana mana oina ngasai gi sailboat si thoraga mana kanu dana pori hai mayam sing je ani pilot gi anaba pilot gi ta ga mana thoraga lai hai sigi experience gi di kanu mang kanu sta John Lennon sita anauba pangana ma mangonda happy ba chamana gareba adagi sigi matang dagi mana haibado I na sida sangsata la ise I gi purpose amadi lerami hoi music is my passion ai aduga smaina mi ga kandana khotana aina samudra dagi saina torban da porok paka haise I think God na igi plan na malai bani khotpani almighty ma God ti haide haide spiritual leader higher power ko man haibese man light hazaba minate ada maina mana khanbadagi magi isai sida mana changes amung lai masina tha amamo Bermuda gi sida chatlaga mana hojiki Bermuda gi triangle sida budi yaudabida chatlaga adai gi history mayam adugi matangda tawraga mana kano se lyric se idoini magi upcoming album gi matangda October ki 1980 da John mayam da lauthoe magi music tagi break to ma loisale hojik ma break laudre reconcile with music aduduga ma hojik anauba album ama release tawrani hana lauthore magi ahamba sigi break ki matungda just like a starting over haina tawe dagi double fantasy na onoga mabani seije sembane sigi je warmly mayam na dum critic na ju nungai kholi seije kainaga dum receive tawe adagi John jisu adum yam kanna hena haidi mado hanjo isale ko aduna adum hana mana phauram ba doina bo phaudraga su at least it's the album is going good my wife ka sakmina ba Yoko Ono ga adagi sakmina ba isai adagi magi tongana do mayamna warmly receive the way na haidi hana ki commercially ekta skyrocket tongna phawbudi phawdaso adagi adumaina tawdagi masitum magi life ta dum happy ore mai macha nupa ani dusu Julian dusu adum mai manakta layana matamda mana custody phangmanina adumai tawraga Sean ga moi ani adaina dai Yoko Ono ga moi ngi dum ma at least John was happy in his life December ki tang nipan 1980 sida Ono ga John Lennon ga se aide Yoko Ono ga John Lennon ga se recording studio dagi isai record tawraga halapasida nupa ma
case se haure magi kano se trial se haure haubasida mana confess tawbase maje John Lennon je obsess oiraga leramba doga nupa se yamna religious oibajani mai mami magi mayum disu te lai ngawba religious adu lai adu haya de tawda ta tawba nupa oibajani adada John sina mana Jesus de na famous oi Christianity di vanish tawraga mangrani kanana handoino rock and roll na handoira man Jesus na handoira akoi aibudi Beatles budi aibudi John budi dum leirani na haiba remarks dagi moigi mase khoigi kluk clan gaina ga angauba moigi white supremacy kan laiko angauba ngaina punjalaga atopa skin color gi mi sing chaiba phuba hatba mayamna ke kaina haiba je dum cinema ra su kangani adugumba gi group ta ma yawu nu pa oiba jani adodana moina ju anamba band tawrise moina ne ba ani John u da halu kholu kaina ga dumaina pirak pa jani adoda mission je mangona tabne da mana magi cult ki party do adodo impress sauna ba magi aim je impress tawda na tadana mana ishor bu thawoi haidi usi thawoi dana ngangi hana mana laman khumba se magi aim ni adada John je sumaina US leraga fan singje ma dum bodyguard kai maning daga chalhalaga sign tawbi khotbi dumai nyam tawe ma je adada mana dugi tanja do lawra kanda nomai puraga ma ngai bene no ma hat pa se ai di heaven da ka do ni mi ma hala bu kamai heaven da ka do no ba adoni saigi cult thai je mi mana aina lining ama puthoga mayam chingzalaga chitau kaina loina mak piraga paisa nungsa lan thum dagi loina mak lokthok loiraga last da lai jat khre ka haraga mi no ngaw ga tahuba adugum si amna tawi ko jika adugum da su mayam se lupa su mayam lai adu mayam section bi yo samaina cult ko group ama cult ama id sini kaina ga id kasu lai amana ne ai ki wahai da bo ai ne gi chung khamda lai amana la ga ne he nangonda thangja numita nga cha ga no irai numita I cha ga no adu du cha ga no amata hairam banati sigi rule mayam je mi oi bana loina semba ngak ta ne ba kangbra haidi laba ko pada nga cha phate e mera me sao du tawi ka handa gi di lai da lafoi changdang ka tong ni ye chang ka loi dong ni ye kaina ga adagi di lain thau da yong cha ka loi dong ni ye du ka lai da na la ga ai sikat pi ga no na amata de mi won da de hairam bagi amata de leram moi sidi mi oi bana semba ngak ta ne ba aduna ishor ning ba hai ba se pungning da sing usini da pungning do sing da lining ba da kaim kana roi adum norokom na sakani adana pungning do sing aga lai do ning bo de phaba sidi nga ki kalki tawre don mana kalki do ngau man da chalaga mana mi gi musical legend John Lennon do bo hato ga ma hai ni ma sorari da ka do no karamba sorari da karamba line ngai do no ba kanana sorari no ururage ba lai hinningai ki je da nungsina na wakhan ngai na himina ga dongni kaisu khoina taliba mayam je sibada puba ya bana de mai ki trials da jury khaliba sing ju makok ngawre ko haidi sigi David se brain wash tawre de khange moi cult mana yauri ba cult white supremacy adu me Catholic ki adu leader mayam cult ki leader sing sina brain wash tawre an haibagi ma se guilty se haido re ba haroi dor bra moi se gyanam tadre adegi khara mana hai se whatever ma masana khangini asmaina ma adult amani ma cult na brain wash tawra su tawnan pana koina deliberation tawraba matungda uchina china unanimous moi da kanu malai decision lai ma mi haluramina mi hat padum oire hana ma je sahi kungi jail da laiba without parole hana idi possibility of parole idi ma thadok pagi bail nung pi bkhot pagi amata yadana hana no maina right agi John je sigraba matungda magi karma kai kilwar matungda fans koigi world da laiba magi fans jing je loina laaga magi memorial oiba maphamjing adegi mana isai sakiba khotkiba magi mapok pham school nong kai singsida chala ga haira katna khotna monda mase respect api as me su khuya mamni laise adegi 2002 da Lennon gi hometown gi airport se moina maming je Liverpool John Lennon airport hana su on thoki magi kano respect pi boina adegi 2010 da John gi 70th birthday tare ni sigra matung magi 70th ke birthday da Cynthia ga Julian gana Julian kano gi John Lennon Peace Monument hana Liverpool da ama hangtoe aduga specially anambana Cynthia ga
Julian gana loinamak take over tawba male Sean budi Sean ga Onu gadi kaya yaudre wari sida ado ma sizabrasu Beatles aina world sida maming ama lehore John ge legacy di adum continue to lehore nobody forgets John Lennon Beatles haribasisu apauba band amane aina mamangi wari da boy band hairore adada nungai yaningdaba mi yaure I'm very happy for your suggestion isum moi jo hanan yamna nahaoina yamna poi teenager da yawbagi boy band hairubane adi mayam ai ge wari se John Lennon ge wari se ngasi sida loisan jarage mayam nungarga di like to view share to view subscribe to view matang wari da mu thingnasiko